Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ke Umroh Sports Club, haka kan riu tarik mentau bena jeliu, kalapan kuat no yak lempung yakop lekai football, kebala ai kerteng kumka First Umroh Knockout Football Tournament, kebala sedang nadu ke aruf pra tarik bena yong mentau senam arjakat pra. Haka ni ke lempung lekai lawan isi menta daki laipu artri ki Kynhun. Henry haka bakut nopan ke Kynhun jong ke Neigrihms bat ke Dango 11 Football Club, kila poi syadu ke jingkon nak benta banyora ikanam lado. Kaba ke jingkon kelalong haka madani lekai juga kentot senang Umroh. Kesenong kebadan hajan kesenong mau kesiang. Hak kejengkon final ke Neigrihms kelayora ikan nam lado. Kebala pelim no ya ke Kynhun Dango 11 Football Club da argo lanot. Nalor ke trofi ke Kynhun juga Neigrihms kelayora ru ya ke kusnam da kepisa ke bekot 10,000 tingkah. Kat ba ke Kynhun kebon ba arpat kelayora 1,000 tingkah. Hak ni ke juga sengi la pelong ru ya ke jila kai football jungki hebren badang hapok ke katsau senam kerta. Kebala long hapedeng ke Kynhun Umroh A persya ya ke Kynhun Umroh B. Hak jilang sam kusnam hak ni kesni lai don lang ru uba kensai em jerwa ubara long kongsan hak jilang ubala sam ru yaki kusnam syakinung job. Bye.